Dengalun lalun kisah Siti Maryam judo nepitan anegekana ya Allah anegekana malaikat pruh sabo badanlah badan mume Maryam ke Nabi Isa ya Allah ke Nabi Isa balai Isa pemasmano nyudi asosi bijeh mata neco Isa nyope elam ayon gecem ubon kaule pema bali mengurai Yahudi tanyang Maryam Imran sapu haba gesuut Isa di dalam ayon bekaturi lun yang Tuhan pernah dengalun lalun kisah Siti Maryam judo nepitan anegekana ya Allah anegekana malaikat pruh dan sabo badanlah badan mume Maryam ke Nabi Isa ya Allah ke Nabi Isa balai Isa pemasmano nudi asosi bijeh mata neco Isa nyope elam ayon gecem ubon kaule pema bali mengurai Yahudi tanyang Maryam Imran sapu apa gesut Isa di dalam ayon bekaturi lun yang Tuhan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada Tengku Ikramullah. Sangat luar biasa kasidahannya.